Režima Irane duvelati li bajare urmiye de binçav kirin. Peka raporen belav buyi, pişti derbas buna zedetir, ji daz de roj ji binçav kirina khoseranea duvelatien Kurd, en binave Mehmed Reshidzade u Mustafa Kawusi, tevili peketina malbaten wan tizanyariek liberdestnine. Peka wan raporan, ev duvelatien Kurd, lirea piranshar mehabadede, ji aliye hezenhov, u serkutgeren rejima Irane ve hatibune binçav kirin. Bogirtigeha idarea itilat a regime li bajare urmiye ve guhastine. Hezenhoven itilata regime, behebuna belgeya yasai, ubi awaye khoserane, ev duvelatien Kurd binçav kirine. U heta belavbuna venucheye, sedema binçav kirin, u tohmeten sepandi bi servan velatian, nehatiye zanin. Rejima Irane bi awaye khoserane, u be belgeya dadgehe, kelkeli rojilate Kurdistane de binçav dikin, u bi ledana tohmeten çeft sizayin giran bi servan de disipinin.